Kegawattu palimakanja istighfar di bulan Ramadan. Kegawattu palimakanja atau milo dampang di bulan Ramadan. Maka di ayat wal mustaghfirina bil ashar. Perbanyaklah istighfar di waktu sahar. Keganero sekitar 20 menit, 25 menit sebelum azan subuh, maka disitulah perbanyak istighfar. Maka sitina aja si kanjana kupurki mandi subuh. Perbanyaklah istighfar. Keganna istighfar napa goran nabi tak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Upakulingi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yeku ilai baca insyaallah mencaji sabai talulu dosa bahkan hilang tak berbekas. Kegawattu palimakasing istighfar kegawattu palimakanja milo dampang riula ramalang. Maka di ayat wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahar atau sebelum fajar, disitulah waktu mustajab temilo dampak kepada Allah Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kuye istighfar ibaca maka ya dosa lenyak sisang dega gamon ronak dan pengaman Allah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.